hanoin emane be maka fiar ba Jesus e mate ne heton salvação non e clamar balalehan. Tuir hau ni Hanoi será uma acontece banira ya mamate kariknya ema cristão ne beke fiari ha Cristo durante ni moris com certeza necessitamos la lehan mas be karik durante ni moris ne la fiari Cristo com certeza necessitamos la inferno. Bahira yang mamate saya maka acontece ba emane kata iha dalam tu ya ida balalehan segundo ba purgatorio e terceiro ba inferno. Darema deve fieri a Cristo, ao fieri ta siga dalam wader, entre la leha no inferno. Cari durante ta moris ta fiero Cristo, halu tuir serama Cristo nia dalam los, tau fier kata isa kita sei tama la leha, mas sekarang kita moris tuir durante moris kita halu salah o pecado, fier kata kita sila kita sei tama inferno. Tuhan Hanoin ema sira matene hitan diakona. Ita sira moris nema kanzan asoro buat oi. Tuir hau ni hare o hane observação ia na saung idane bagira ema mate. Ema ni Hanoi o ema ni via. Sira dia kata ema mate ne nya clamar ne se haleu ela ia mundo. O ne clamar ne se mundo que ela sira. Mai be ema ne be cristão. No fiar ona ba Jesus bagira de mate. Nya clamar ba ona ia lalehan. No nya clamar idane la ia maliga samho ema moris ne be.